Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron akaba amaze kugaragaza uruhande abogamiyeho ku masezerano yasinyiwe i DOHA muri Qatar hagati ya Alliance Fleuve Congo M23, aho bashyize umukono ku masezerano akomeye cyane azagena ibizakomeza mu biganiro bikomeje kubera i DOHA muri Qatar hagati ya Alliance Fleuve Congo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma rero y'ibyatangajwe na Perezida w'Ubufaransa tugiye kubigarukaho ndetse tunagaruke ku byavuzwe n'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko, dore ko u Rwanda rwo rwakomeje kugenda rugaragara muri ibiganiro nk'indorerezi, aho u Rwanda narwo rukomeje gukurikirana iby'ibi biganiro bikomeje kwiduha muri Qatar, mu gihe narwo rukomeje kuganira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru yose ngiye kukugezaho ni Pilot News TV, nkuko mubimenyere hongera bagezaho amakuru menshi atandukanye. Nihuse, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko yashimishijwe bikomeye n'intambwe yatewe hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe wa AFC M23 yo gushyira umukono ku mahame aganisha ku nzira y'amahoro arambye. Aya mahame yashyizweho umukono ku wa 15 Ugushyingo 2025 i DOHA. Umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonima yasobanuye ko inyandiko impande zombi zasinyiye muri Qatar kuri wa 15 Ugushyingo 2025 igizwe n'amahame 8 aganisha ku gukemura impamvu muzi z'amakimbirane yo muri Congo. Perezida Emmanuel Macron abinyujije kuri X yatangaje ko yishimiye intambwe yatewe nyuma y'urugendo rurerure hashaka igisubizo cy'amahoro mu karere. Mu magambo yagize ati: nejejwe n'amasezerano yasinyiwe DOHA hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na M23. Nyuma y'imvune z'igihe kirekire habonetse inzira igana ku mahoro kuri bose. Ndashimira impande zose ku bushake bugamije ibyubaka na Qatar ku ruhare rukomeye rwayo. Ubufaransa buzakomeza guharanira amahoro, umutekano no gushyigikira abaturage hagendewe ku murongo w'inama yahurije akarere k'ibiyaga bigari mu Bufaransa mu kwakira. Mbonima yasobanuye ko buri hame rizagenda riganirwaho kugeza ubwo ingingo zirigize zizubahirizwa, kandi ko hashyizweho ingengabihe ya gahunda zerekeye ku biganiro bizakorwa kuri buri hame. Yavuze ko mu gihe impande zombi zizaba zimaze gukemura ibibazo bigaragazwa mu mahame yose, aribwo AFC M23 na leta ya Congo bizagirana amasezerano y'amahoro ya rusange. Yagize ati: nta kizahinduka ku rubuga cyangwa se ku bikorwa kugeza ubwo aya mahame azaganirwaho hafatwa umwanzuro wa nyuma w'amasezerano y'amahoro ya rusange. Abaturage bacu bakwihangana, urugendo ruracyari rurerure. Aya mahame arimo iry'ubwumvikane mu gusubiza inzego za leta na serivisi zayo mu burasirazuba bw'igihugu bigakorwa mu byiciro, kandi ku bufatanye bwa leta ya Congo n'ihuriro AFC M23. Ihame rya kabiri rivuga ku bwumvikane bwa leta na Congo na AFC M23 mu gufata ingamba z'umutekano z'agateganyo mu rwego rwo kubungabunga ituze ry'abaturage no kurinda abasivile. Leta ya Congo na AFC M23 byemeranyije gushyiraho komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe kwimakaza ukuri, ubwiyunge, gukurikirana ibyaha no gutegura uburyo bwo gusana ibyangiritse. Usibye Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa wavuze kuri amasezerano, u Rwanda rwo rwagaragaje icyizere ku mahame aganisha ku iherezo ry'amakimbirane muri Congo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko igikorwa cyo gusinya amahame shingiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na AFC M23 azagenderwaho hategurwa amasezerano y'amahoro ari intambwe ikomeye iganisha ku gukemura impamvu muzi y'amakimbirane yayogoje uburasirazuba bwa Congo. Aya mahame yashyizweho umukono ku wa 15 Ugushyingo 2025 DOHA muri Qatar. Itangazo rero ryashyizwe hanze na Minisitiri
na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda ku wa 15 Ugushyingo 2025 rigaragaza ko intambwe yatewe ari ingenzi mu rugendo rugana ku gukemura impamvu zitera intambara mu burasirazuba bwa Congo. Rigira riti guverinoma y'u Rwanda yakiriye neza isinywa ry'amasezerano ya DOHA yo gushyiraho ingingo ngenderwaho z'amasezerano arambye y'amahoro hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ihuriro AFC M23. Ryabaye uyu munsi y'intambwe ikomeye mu rugendo rwo gukemura burundu impamvu shingiro z'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'imbogamizi ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Umuhango wo gusinya aya mahame witabiriwe n'umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi n'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika Ambassador Bulus. U Rwanda rwashimye uruhare rw'ingenzi kandi rukomeye rwa leta ya Qatar nk'umuhuza n'ubufasha bwa guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AFC M23. Yasobanuye ko buri hame rizagenda riganirwaho kugeza ubwo ingingo zigize zizubahirwa kandi hashyirweho ingengabihe ya gahunda zerekeye ku biganiro bizakorwa kuri buri hame. Aya mahame rero arimo iry'ubwumvikane mu gusubiza inzego za leta na serivisi zayo mu burasirazuba bw'igihugu bigakorwa mu byiciro kandi ku bufatanye bwa leta na Congo n'ihuriro AFC M23. Leta ya Congo na AFC M23 byemeranyije gushyiraho komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe kwimakaza ukuri, ubwiyunge, gukurikirana ibyaha no gutegura uburyo bwo gusana ibyangiritse. Perezida Emmanuel Macron nk'uko twabibagejejeho abinyujije kuri X yatangaje ko yishimiye intambwe yatewe nyuma y'urugendo rurerure hashakwa igisubizo n'amahoro mu karere. Gira ngo rero nk'uko mu byiyumvira igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje ko cyishimiye iyi ntambwe yatewe ndetse n'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bisohora amatangazo bigaragaza uburyo isi yose yifuza ko uburasirazuba bwa Congo bwagarukamo amahoro arambye, abaturage bakishyira bakizana, iterambere rikaza nk'uko AFC M23 ibisaba ndetse ikaba yarabirwaniye kugeza uyu munsi aho yicaye ku meza na Chilombo bakaganira kugarura amahoro. Bibutse ko mbere yuko isinywa ry'amasezerano riba habanje kubaho akantu gato katunguye abantu, kwanga kwinjira kwa delegasiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe AFC M23 yari yicaye itegereje. Ibi ngibi bisa nkaho Maxime Prévost yagombaga guha itegeko Chilombo kugira ngo abashe kuba yashyira umukono ku masezerano nk'uko dusanzwe tubizi. Maxime Prévost behind the scene asa nkaho ari we ubwira Chilombo ibyo gukora. Biraza kurangira bite rero? Abakunzi ba Pirate News TV mukomeze mubane natwe muri izi nkuru zose uko zakabaye, aho ndakomeza kugenda mbagezaho ibijyanye n'iyi myanzuro cyangwa ibiganiro bikomeje kuba ku mpande zombi, by'umwihariko akaba ari ikomeje gushakira amahoro n'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bukomejemo intambara, aho indege za Sukhoi ndetse n'amadrone ya CH4 yakomeje kurasa abanyamurenge ndetse n'ibindi bice bitandukanye, aho intambara ikomeje. Bizarangira bite rero? Mukomeze mane nanjye.